Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Amalia, mabiglaan. Pa? Agtuwa ka. Tabaliwan ditag sa sarita kada mamang mo. Ina ko mamaturugan pa. Madamdama. Sa miya kaya't tinakita mi. Akin nagaraw na yung boyfriend mo nga ni Reden. Nakita mi kinagaraw na. Di ba? May nakapinasyar. Kaya niya mamum ka na kami. In-interview mi. Okay, may tisuna. Akong problema. Family background. Okay. Sinisiim da ka. Da kayo. Nakagargaraw. Kasi kahit na pa yung tumiyan. Kurang na lang sumrek kayo ni sila Diyo. Kalpasan na kat aramidan niya tisaan ng rumpeng. Sorry, Papa. Mama. Ananawag nga rin isuna. Nadlo yung mat siguro nga. Saan ko nga itulok. Sulisulisugan na ka. Nga dan mapasamak ka na kayo. Sa kaning. Kain kasama din. No sana mga marami dito balay. Posible no kasta nag-date kayo kat painumin na ka. Iti arak kaninton marik namon ti bartek mo. Baka maalo ko yung nakanton nga ag-check-in kayo. Ba nagasang kubi akayat kini mamang mo. Pa, ma. Uri, adada nga, saan ko nga kayat? Siyempre, agturpusak pa ya, kinagtrabaho ok pa eh. Ikasarnak pa yung muna rin din. Sagbay nga ipaikot kinabirahin ko kinkwana. Manong nami, nagaraw ngamin nga agpaiso ni Reden. Kat na'y matangang gayam da papakin ni mama, ti amin. Agtrab-trabaho ni Reden, na mamuk, manong nami, kat nagaharam kanya, gabuti patpateg ko, inaklon ko isuna, kat patsyaki patpateg na. Namuak kini Heidi manunemi nga classmate ko kan best friend ko nga adda nagbaling nga ex ni Reden nga agpapada kami nga Fortune College manunemi. Ket syempre dinamag ko dataking kuha na idi kanun nagturpusan ni Reden napukawan ti kami ni kasyunda idaktab trabaho ni Suna. Isu nga nagsinadan it first love na. First love na ni Sonia kat siyak ti second love na. Siyak matakin first love ken kuana. Nagaraw nga peso manong namin ni Reden. Arakop. Amalan na dikiti lips ko. Dandanik la ituyik manong namin. Iso ko naktibagik. Diglikak ti istang sitwasyon. Diyak to kayat ti pasulisog ken kuana. Nagturpusak manong namin kat nagkaopisinaan kami kini Heidi, a best friend ko, ken classmate ko. Di makadakas. Ni Sonia, nga first love ken ex ni Reden. Kaupis na ano yun? Hi. Amalia, Heidi. Kadan nyo kadlangan niya. Nagkakaskulan tayo saan tayo nagpapada ti kurso. Nagkakaraduwaran tayo. Nagkakaopisinahan tayo pa eh. Kumusta ka matan kini Reden, Amalia? Okay kami, man. Among ka din naging kami. Amok sikat ti first love na. Ngayon siyak ti pudnong ipatpateng na. Good luck. Congratulations ka na kayo. Aday din makatawan ti relasyon mi kini Reden manunemi idi tatimay sa nga aldaw tinawagan nak. Hello, Amalia, sweetheart. Hello. Adamatan na sa katawan nga agtatrabaho ka. Mabaling ka din nga pagsalitaan tanti panagkalay sa ata. Agdate ta. Same place, same time. Mabalin? O sige, nasok ko na. Mabalin. Urayan ka.
Uno siya tiraym no makauna ka. Okay. Gabot na danas ka ng pagsalitaan ta. Sige. Kinunak manong nemi ano nga tat pagsalitaan mi. May panggap hindi pa karelasyon min. Uno pa kasar min. Ngam naman ba rin sa anak pa nakasagana manong nemi. Ubingak pa eh. Kahit ko nga makaurnungak ba't gusto. Tapos nagkasta kita. Dakil mo itipon kong tunga kwarta. Intunurog yan meeting. Agasawa. Kandida din. Ngam sa bali, tinapasamak manong nemi Jack Pulos ni Namnam. Wen. Kaya na idi nga uminumak. Ta nagorder ti arak manong nemi ngam sa anak na napainom. Isot iminom. Ito na malpasin nga nangan kami manong nemi agawid tan kunak. Ngiminig ka man na manong nemi ti duwa nga imak. Nga duwamat nga imat tinangigam. Dunggay ka, Maria. Dunggay ka. At anaskin nga bagakang kang haramidan ta. Ano tayo ta? Agtaray ta. Agtaray? Ano agtaray? Agtanan in Tagalog. Api ko mga agtanan ta. Awan mo ti against relasyon ta. Kaya da ka madagay di parents ko. Apay, dagay di parents mo, sandak akayat? Dinak pa kami ninyo mo? Umatayo ta. Mabanda ti adayo. Sadya ta nga agsapol iti balbaliw nga trabaho ta. Sadya ta nga agnaed. Sadya ta nga agkasara. Katapi nga, agkasara ta nga awan parents nga mangimatang. Di pa nagkalaysay ta? Ada kami kahit kong adaywan. Ada kami kahit kong liklikan. Sino? Ni Sonia. Ti ex mo? Abi nagsinubyanan kayo? Hagam amuda di kapsat ko. Kadide, nag-birthday di kapsat ko at daisuna. Naginom, nabartek kami. Ada na pasama ka na kami. Kanya? Tako naman rin din. Kadita, masikog ni Sonia. Anya? Gusto ko matuyuta. Sikat ipatpatig ko. Saan kong ipatpatig ni Sonia? Sikat ipatpatig ko. Iso nga umatayuta nito eh. Ngam nagalabat itong pamanong nemi iti rupa diriden. Napagati ng panak. Narukup ka rin. Narukup ka. Ay baglakid din sa nasyak ti na sulisog mo. Nasyak kumamot ka siguro. Nasyak tagsikog. Nasyak ti asawa. Tata sungsung batam kanya. Sigat ipatpatig ko. Saan kong ipatpatig ni Sonia? Ang kasanon niya, putot mo keng kuwana. At sungsung batam keng kuwana. Panawan ka niya. Amalia, data tirumbay nga kasar. Saan ka nga kaya't di kan paganano? Manong nemi nagsagabak idi kastaunay. Adyak pulos namnamain nga mapasamak ti kasto. Dito ti kunak nga talaga nga nagaraw dahil nga rin. Narukop, nagaraw. Ibagman, tas mo pa yung ganito, ti amin mo kayong kuhana. Kaya dam, dagiti pasamak, nakaalaalis to. Sakti ba't patig na pa pa? Kahit mga orti magkasar kayong kuhana, nga tasungsung bata nito sa balik ng babae, ibagbagak lang ng ipatpatag na kahit mamatiak. Kaya't nangagtaray kami nga umadayo kami, liklikan mi ni Sonia. Kaya't moment, so nga rod nga tsak kinayat papa. Rugi akong nalipatin ni Son. Barbaring numalipat ako. Barbaring numalipat ako. Ngam kasano ti maglipat. Kasano. Iti opisina manon nemi masideg ni Sonia. Ay. Amom ka din di kasasad ko? Amokon. Kukuha mo ni Reden. Sorry ha. Ngam siyak ti patpatig na. Masusurunak tubit lang ayatan nga sublian Reden. Ag subliak to. Uno, aramidag to ti amin.
tapno agsubli ti pamateg na kanya. Yung kalpasan ti 2 bulan manunemi awan ni Sonia nag-absent. Apay nga ta, dinamag ni Heidi. Diyak man mo. Tawagan man nga ni Reden, damagin. Apay ko, tawag ni Reden. Iklik-klik ni Reden. Tawag-tawagan ng imsang sungsung-batan. Umay jabala ng imsang usang-sangon. Pinagsawsoon pagid di ada, papak ni mama. Kitam kadlangan niya. Di kat isudamit lang tayo katuluyan. Kunada nga first love never dies sa talaga. Nga mapinaskan ngagsagaba kakastoy. Pinaskan ngagsagaba kakastoy. Heidi. Duwang nga aldaw manunemi nga absent. Ay hanggang idiadan, isuna. Napan ni Heidi. Hindi ko nagsubli ni Heidi kanya. Hoy, good news. Anong good news? Isumadlagayam duwang aldaw sa ang simbrek ni Sonia. Gabuta. Naalisan. Naalisan. Papagayam tingkay nangigan ket suwag manulay nga paset. Ti pakasalitaan ni Amalia itilawag City. Iso ti may kaupat ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Dito yung Rakala Premium Papagayam manipod ka ni Reynaldo Rey Fiesta di tahon no Hawaii. Agasin nyo ta 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. Ti met first runner-up ke 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. For third runner-up ke 10,000 pesos ken may isang special award. Nung dumdungin kayo ita, agboy-boya kayo ti live ko di page ni Paring Ray. Dati programa tinga lagi ti palabas ken ta mabuy-boyan to iti teaser ken kita weekly winners, monthly winners. Iti lagi ti palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Mangiganyon to dito ipakabuklan dito pakasalitaan ni Amalia at Lawag City into the inak i-share ti programa tinga lagi ti palabas in 12:30 Lunes sa Ginggan iti Sabado papagayon. Paki-like, paki-share dito nga video tayo ken no saan kay pa nga nag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. Into no mai-upload dito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray, paki-share, paki-subscribe, subscribe kayo di YouTube channel na nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yung anime na ito, yung Nemi Ruiz. Kaya di ba damang agbibuya na kita? Salamat, iti pa nagbibuya yo. Yeah? At i-acknowledge na kayo. Mabasak man nga dato ni Tessie Serrano. Ni Tessie Serrano talagang sumusurot lang tao rin sa din ayang kong page. Kaniti radyo pa yeah? Kasama tayo nagduma pa yung kang kanawin nga mga share kang buibuya dato yung page ni Paring Ray kan YouTube channel na intay i-acknowledge ida napanan natin kita nagnagandan ito ni Estrella Haduka iti Hawaii, ni Leti Carbonel Tagabi iti Singapore, ni Violeta Sagaunit iti Hawaii, ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, ni Merly Vira iti California, ni Mayulin Luna iti Pinili Ilocos Norte, stamatan ni Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Rosita Ibusca iti British Columbia, ni Minda Mangwagi iti California, ni Criseline Dizon iti Quezon City, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Hawaii, ni Mami Lucy Damo iti Hawaii, Ruth Garcia iti Saudi Arabia, ni Sencast Galapon iti California, ni Abalayan Narding Gawiran iti Lawag City, ni Abalayan Narding Gawiran ket may sakari iti grand finalist tayo Ramil Villesa iti New Zealand, Mark Haji Fernandez iti Paris, France, Oscar Biado Senior iti Alaska, ni Imelda Coloma iti North Carolina. Okay? Thank you. Iti pa nagbuya yo. Itultuloy yo ti agbuya.
Ikarig iti video nga mai-upload dito page ni Paring Ray kay dito YouTube channel na. Kinawisan na kayo magbuhay kanyak iti page ko nga Dear Manong Nemi, madamdama Dear Manong Nemi. Aya, akikita ito iti page nga Dear Manong Nemi. Ken iti IKL, iti kalmalay nga programa tinimuti biyang iti metla page nga Dear Manong Nemi, iti Nemer Studio. Ken kasama ten iti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Salamat po kada kay aming nga sangapada. See you!